زارس دن دیدار نبی تاج دارس دل کی قرار اشد زارس دن دیدار یمیس میں دل قرار چھ نبی چشمن شہجار چھ نبی سکر آلو نبی تاج دارس دل کی قرار اشد زارس دن دیدار ساری ساری گزراؤ نبی تاج دار دل کی قرار اشد زارس دن دیدار تم انل تشریف دل گژھان مسرور اس دل حزین غم گژھان دو ونی ساری انشاءاللہ تم انن تشریف دل گژھان مسرور اس دل حزین غم گژھان دو مگر گت کرو اندین نور انوار بولو بولو گت کرو اندین نور انوار اشد زارس دن دیدار سلاما سوزے نبی تاج اشد بوش کس کس آمد واقعی یمس ولی خدای سن محبت نبی سن ناد پرنے یوت تمی لول کرتا ہوں آل ببوزا توند زی بڑ سلاما سوزو نبی تاج اشد زارس دل دیدار آہا نبی تاج دار دل کی قرار اشد زارس دل دین قابض گژھنو سارن تمنا ساری وات گچھ مدینہ کس کس تمنا قابض گژھنو یمس یمس آش تو تمنا چھ طلب چھ مدینہ گژھنو سہ کرِ آلو قابض گژھنو سارن تمنا ساری وات گچھ مدینہ مگر زاجرا اس منگو ملکون کس کس منگے زاجرا اس منگو ملکون جبار اشد زار دن دینا گزرائیو سلام پنیس نبی صاحب سلام سوزو نبی دار اشد زار دن دین شیخ مود سک دہلوی اوس تھدی پایوک عارف
تھدِ پایُک عارف باللہ بڑی ون رحمت اللہ عارف باللہ یس مدینہ یونیورسٹی مز اوس پران مگر امس اوس زندگی ہن معمول رودمت یلی ڈیر پٮ۪ٹھ اوس نیران یہ اوس گۄڈٕنیتھ گژھان روضہ رسولس نش وچ أسۍ ما چھِ تی کران یہ سانیو چھُ کوٚرمُت پٔتمیو وچ معمول کتہِ اوس فرماوان اور یونیورسٹی پہ گوس ڈیرس پہ اچان کی گوس گھان نبی سندس روضس پہ شیخ ات کیا کران مگر بہ بوزمت بڑے سبحان اللہ شیخ ات کیا کران دپن ات کھڑا کھڑا نبیس پہ پران سلام پتہ اخ دہ بنو یہ سلام پہ درود تہ پہ مگر اخ دہ بنو وقت گو بیدار گھس یہ جماعت گھس یہ جماعت وقت گو تلا کت کرو وقت گو بیدار میں دپس وقت کیا گو بیدار اگر تہ ونو وقت گو بیدار یہ دپی میون مولوی صاحب پیر صاحب بٹ صاحب ڈار صاحب دپی ہے پور لج نوکری نیچو لوگ نوکری زمن کنال دہ مرید باغس درا فصل قلبی گو وقت بیدار دپن یہ نا سپدن یہ گو تہ دپن میل وقت گو بیدار میں کور نبی سند ودوہا رویک دیدار میں دوست پت کیا کرو دب میں نبی سن دیدار سپد خواب کیا جو حضور فرمو اس میں خواب وچ ان قریب آت وقت اس میں بیداری ہندس حالتس ام پت فرمو حضور فرمو اے شیخ چشی مدینہ تراون چشی گسن ہندوستان تو میں کور عرض من ٹاٹ نبی ود مے زو یہ تہ لک کرن تمنا اس مدینہ چشی مدینہ مزے کرن نا میون چھنا حکم تچ علم حدیث کمی ہندوستانس من علم حدیث کمی شیخ خاندان امی چھونمت اتہ آئی دین ہندوستانس من شیخ خاندان شیخ محمد سک دہلوی علیہ رحمہ فرماون میں یہ معمول بہت صبح روضہ رسول زیارت کران شامس روضہ رسول زیارت کران پی اس چانس ذاتس پر درود پران دپن اور وت حضور دپن شیخ ژے کیا رووی بوز یل ہندوستان گژھک تتھ پرناون علم حدیث یہ اوسک پران یہ اوسک سٹوڈنٹ تتھ بنن استاد تتھ یل دہس آسک علم حدیث پرناون شامس یل ڈیرس پہ آسک واتان اتھ عشاء نماز کران ادا عشاء نماز پڑھ جائے نماز کران میانس روضس کن بوت تتھے پہ درود سلام پڑھ یت پہ میانس روضس سک پران شیخ محمد سک دہلوی فرماون دسان قسم چھم واللہ زُتوہن وریہ رود معمول دہ اوسس گزاران ہندوستان کی سرزمین من رات اوسس گزاران مدینہ کس تاجدارس یہ گو عاشق یہ گو سلامن تو درودن ہون پتہ اور ہائے ہائے سبحان اللہ اگر ژٕ تہِ گزارک امس تاجدارس پر سلام اخ نت اخ دہ واتی ژت مے کر مالا مال محمد رسول اللہ مگر گھک پر لولش سلام اخ آلو کرو سلام سوز نبی تاج دن دینا نبی تاج دار دل کی قرار اشد زار دن دیدار برکر والو نبی تاج دار دل کی قرار اشد زار دن دیدار آز بیمارن شفا یہ بغام پہ ووت مز صرف اکس بچی چھنا اولادی مولا تمس بچی سوز اولاد آئی کریمہ یت گامس اندر چکا نوجوان بیمار آز بخشت تمن نوجوانن شفا
بغام سوز نذیر احمدین بچن اللہ تعالیٰ کرن تمس تہ مغفرت تمو سوز یوت شیرین تہ مالس دایہ مغفرت کرن خاطر کریمات نذیر احمد صاحبس تہ کر مغفرت سارنی کرکھ مغفرت یم اس اند پت یپار یتھ مقبرس من دفن چھ زیارتس اند پت مولا یمن سارنی مغفرت